Kenegedek All India Radio Shillong, Kakubor Banpuli, da Ilusatas Im, Kinikilong Kimat Bakongsan Jong Kakubor. One poi kakanhun jong ka Swachta Bharat Yatra Hashilong, ban pen priang ya Kakubor, halo ka jingdon kam ban bam ya ka jingbam babha, bat bataymen. One ra usi ka Khasi Hills Autonomous District Council, ya ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Clan Administration Bill, arhajar khatpra hakador bartlang jong ka council. Batla rakhe ya ka First Naturopathy Day Hashilong, hnin kasngi. Kakanhon jong ka Swachta Bharat Yatra kabalasdang ya kajingya jong ka na Agartala ringkat bat kapang Eat Right India kalawan poi Hashilong hnin kasni balapidyang sobhaya ka do Joint Commissioner jong ka Food Safety Meghalaya USN Sanma Hapolo Parking Lot Shillong ubalashim ya ubeten na kabanta ka Sorka Jilla. Kanika kanhon kan penlong ya ki program ba pher haki laisngi bakang don Hashilong. Laban pinkan mau bayag Swachta Bharat Yatra lasdang da ka Food Safety and Standards Authority of India FSSAI da ka jing tmu ban pin priang ya ka Kubor sa kibriu halo ka jing don kam ban bam ya ka jing bam ki babha bat bataymen khanang ban goj ban kya. Hakasngi banengkong jongkodor bartlang ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hnen kasngi ka KHADC kalawan ra ya ka bill ban pinshitom ya ki chatman rio bunday rio lum ki baka melody baki day ki rio lum. Chief Executive Member ka KHADC uba HS Shilla ulawan ra ya ka nika bill ha ka chingishong dorbar bat latip ya ka da ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Clan Administration Bill arhajar khatpra. Katkum kenika bill ubrio bomday uriu rum handrai ubaka melade udu Khasi da ka baai da ka jat Khasi na ka bantaban la ban khayi bat pateng bat banyo ikiching mantoy kum kiriu rum hapo uput usam jom ka KHADC unhap ban shong patong laisnem lambat ka kuna ka bashilak tengka. Kalong ka badon kam ban pintray kam yakum kenika an kanang bakan yatbet ka sensyar kadar jong kikur bat an la ru ban pinne ya kijing ajat kemi jong kajat ban riu Khasi laong kajing tho jong uba shilla. Ka World Vision dang shen kala penlong ya ka campaign basisngi jong ka district halor kapang End Violence Against Children ha Brookdene Hall Shillong. Kajing temu jong ka campaign kalong ban pinsung thu ya ki brewa ka district bakin pinkut na sangi no kajing pinchitam pinsaja ba jing thombor ki khna khnang bakin yo laki hok jing ne kemen kum ki khna bat ba ki kimi ki pa ki samla bat ki bela hetla san hapo ka district ki de ban ken mau ban bat ikini ki hok khnang ba ki khna kin yo ban ne kemen le sobha kat kum ka por jing long khna jongki lapriang ya ka program lasdam ya ka program da ka jing dwai na iba kraw bor lang wat lang balapan bot pat da ka jing batay lengkot halo ka jing tmu jong ka campaign ka chairperson jong ka State Commission for Protection of Child Rights ikong Mina Kharkongor ilakren halo ka jing yada ya ki khna na ka jing sha thombor ya ka longren yang jongki ba ilapan phairu pensaru ya kinoi sembenta halo ki kapto ka ni ki an bakanthum ya ka Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act arhajar khatar ka CWC bat ka benta jongka ka State Juvenile Police Unit SJPU bat ki de Shushu ila batayru shapang ka yang kashari bakirpang bat ka rukom bishar ka mukot duma UMLA ka notes Shillong uba Edelbert Nongrum ul ay kublay ya ka World Vision na ka banta ka jing penlong ya ka ni ka program ka ban penla ya iway pa iway bakin ni shakamat ban kren halor kimat bapher ki bakta kamtam ya ka long priu man priu. Ka Division of Fisheries ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region ringkat kejingas nok tilang bat ka Directorate of Fisheries jong ka Sorka Meghalaya kalapin long ya ka program ay jing hikay ba arsni ha umyam halor kapang Emerging Technologies in Aquaculture and Fish Processing for Enhancing Farmers' Income. Hab ajing kren ha kejing alang play u Dr. SK Das, Principal Scientist u Balongru u Head jong ka Division of Fisheries ICAR ulapin shay halo kejing tmu bakong san jong ka program but ulapin shlori kinoy shimbenta bakin wat jing tip shapang kejing start technology kibanang yaimi halakapor kibe day bat ka aquaculture
but fish processing, but ban pen priang jing tip ya kani shakin nong ri dok ha kanang bakin la ban kin tiu ya ka kam bat ka yok ka kot jongki. Ka director jong ka Directorate of Fisheries ikong AL Maulong ilapan siya halor ka benta jong ka aquaculture kum ka way na kilat jing kamay bat jing bam batay met jong kinong rep hanong kendong. Lapalai ru hakani ka sngi ya ka kot ajing hikai ka bayaday bat ka subject. Kila don baro arpo sangut kinong tre jong ka tanat kiblawan mikman na baro katway talik district jong kajala. Kini kidai ka All India Radio Shillong ka buwan lam shapi ya ka kubor. Da ke jing temu ban pensung tu ikibrio bakin pindon kam tan da ki dawai ban yada na ki jingpang handrai ban penkala ya ke rukom bam bat rukom im la penlong ya ke jing rakhe ya ke first naturopathy day hnen kasngi ha civil hospital Shillong. Habakren ha ke jing lang upi bakshi ulong bakalat jing pen kya lang baka naturopathy kadai ke baladon bat persang habarok ke ke perthai bat kalom ke bomdon jingma. Ulong bagi breo na duk mendai kila pendon kam tanda ki jingmi na kamaryang ban penkot ye ki jingpang jongki. Kum tangi don kam ban nang ban pendon kam yaki lengba ke naturopathy. Ubakshi ulong baki jala kalong ke badan bok bakalak bandon ye ke Directorate bapura jong ke Ayush bat ke badan kam kalong ban pinbiang ye ki nong tray ki balayok jing hikai bat ki tiar kitar hapo kani ke jaka a jing suma. Menteri Rang Bado Narendra Modi unya keren bat kibrio ki badan ha India bat shabari ru na hakabenta bat sanpau jong ke program Man Ki Baat jong ke All India Radio hak arpau santarik menta ubnai. Modi ula juan ra bun ki mat bakong san banyak keren ling ba ke program. Haka jingkren jung ha ubnai nailar ka snem baladem ula kentui ke samla jong kari bakin penlet jingmun haka jingele kai bajule shabar bat ula kren ru shapang ke jingpen mi jong ke sarkar ya ke sports talent search portal ke bawat ban ajing hikai pentibet ke samla badan sam ha ke sport. Haka benta balai pausan jong ke Man Ki Baat Menteri Rang Bado ulong bawa kwa ke samla jong kari bakin ye shimbenta haka jingele kai sports. Deputy Chief Minister Jong Arunachal Pradesh Uchawna Main ulapatha yake Research Department Jong Jilla bahkan sedang banwat bat lumjing tip sapang kariti dostor Jong Jat Bandrio Mishmi bat ban pin yake nika hakadur Jong documentation. Menteri ulakren yake ne hakajiya lang baladon lang Secretary Jong Tanat Research Udani Salu Director Batem Pertin bat uwe anthropologist na Germany ubajutre bat wat banyak yake jinglong jingban bat riti dostor Jong riulum ke jilla lakhat sansnem AA. Unang wat jingtip banyak na Heidelberg, Germany, Dr. Gerard Heller, minta udang wat banyak halor kerukom penkia ikibapang bala jule dikjat benri idu mishmi kibasyong basa hakitan jong tem dibang. Heller uladep ban dokument ya kirukom penkia jong kiwede kijat benri utrairi kom kamiju mishmi degaro mishmi monpa bat galo jong Arunachal Pradesh layatu kikubor sorkar. Uchawna Main ubabatru ikatanat planning bat platengka jong ke jilla ulong baka documentation project kadai ke peladep penbenaha ke jingkeren jong ha ke dorbar mangtengka bat lapen paru ha ke state annual development agenda na ke mentakesnem araja khat pra arajar khat khandai. Lengkat bat kari berok kawai ya ke 65th All India Cooperative Week araja khat pra la rakiru hnin kesngi da ko office jong assistant registrar ko cooperative societies Nongstoin bat ko office jong sub registrar of cooperative societies Maukarwan lengkat ke jings nok tilang bat ke Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited Nongstoin branch ha DRDA Hall Circuit House Nongstoin halor kapang inclusive growth and good governance through cooperative for rural prosperity. Kasab Register of Cooperative Societies Maukarwat ikong binong traw ha kajingkren jong i ilaong ba kajing rakhe basitayaw jong ki cooperative kalong ban penpaw perthai ye kisab ba jing trai sitom jong ki priyo hanong kandong bat banang penpha shushu ye kajing tmu jong ki nakabenta kalaway. Kato kani ko khubor kalakut nak All India Radio Shillong hakapo prabajing iniso bat ki khubor na Daily Station kani kadai All India Radio Shillong.